Dobro jutro, Balkanske dnevnici. Mjesec je ušao u blizance. Blizanci su zračni znak koji je vrlo adaptabilan i lako promijeni mišljenje, odnosno lako promijeni perspektivu. Možemo se više igrat, ljudi će puno četat, pit kave. Ono što pričate mora imati smisao, svrhu i razlog. I vodite računa da znate o čemu pričate, da to nije samo puko bacanje riječi van iz ustiju, da ne bi požalili. Ali stvarno, kaj Darwin rekao, ne preživljavaju najjači nego najadaptabilniji. I kad nam je mjesec u blizancima, mi stvarno možemo promijeniti perspektivu. Jutro sam pročitala super stvar. 98. smo govorili ne idi u auto sa stranim ljudima. 2008. smo govorili ne pričaj i ne četaj sa nepoznatim ljudima na internetu. A danas si naručimo stranca da bi s njim ušli u njegov auto da nas nekud odveze same. Promjena perspektive je sve. Budite si dobri.